Jerusalem. Ngiphakama nokubonga ukukhulu basezulwini. Phakama nokubonga uthando olusithandile ezweni lakithi laseMbombolo. Ngiswela imlomo. Angazi ukuthi inkosi bonga kanjani. Lo okhulumayo umkhokheli uMahadebe bakaKheswa khona lapha ekhaya emzini wenkosi ubhasobhe umsebenzi kaNkulunkulu. Manazaretha amahle enkosini awulithi itulo lapha ekhaya zilili izuze ngani inhlanhla. Saze sayizuza inhlanhla namhlanje eminyakeni emine inkosi yamaNazaretha ihambile lelizwe bese singasazi ukuthi abantu nabesibuza umbuzo sophendula sithini bethi kodwa inkosi senayixosha ngani singaze sazi ukuthi inkosi yami konje ixoshwa kanjani bese sithi hayi asiyixoshanga phela umhlaba mkhulu babude la indawo eningi yonke indawo bayamdinga
kodwa namhlanje sifanele basibonke ngoba sazi ukuthi kwenzeke kanjani ngoba sasingasenalo ithemba lokuthi inkosi yami sophinde sikhunjulwe yini kodwa namhlanje qhawazile imbali yasezulwini entabeni zaseTafelkop Amantu qhawaza kwembali ungaqhawaza enhlizweni kuze kuphinde qhawaze kwabalelo ethulini lomhlaba bathi abantu njengoba inkosi ke yafika lapha izokwenza umsebenzi wayo ngifika ku-October bathi kwenzeka isimanga ngapha esifundeni sakazwebovu lapho esithi kusephangweni bathi belindile bebona ukuthi nantu ifu yasezulwini lehla eTafelkop selibheke enzansi kuthi yafika inkosi yamisa imoto yasima yabuka sase sithi thina kwankosi yami kwangathi ngabe inkosi ibibuka laba bantu abalelo ethulini abahamba ngezimpi abantwana babantu mhlambe babekhala bememeza bethi shengu sishiye la sabuka lokho thina abanye babuka ukuthi hawu mhlambe ubaba besebuka lemizathi ningekho eminingi kangaka kodwa inkosi yami siyabonga nangibonga lokho ngiyaphela ngithi inkosi yami ngiswele umlomo ukubonga kulezi ntaba ngoba lo muzi thithi isabelelo wemuzi wakho entabeni ungenakusithela khanyisela zonke izizwe eziphansi kwezulu ukwakhiwa kwalo muzi bantwana abahle kuyangimangalisa ngoba angazi ukuthi kwenzeka kanjani ngangifika kulelizwe bantwana abahle kasezulwini 1979 kulo mhlaba ngifika ngingawakazi nabantu bakhona ngithithilele kulolo lukhalo imizi yayimibili kuphela kukaKuzungu nakaKheswa imbili nje imizi lelithafu kuthiwa inkosi yamaNazaretha inyanga yezulu isentabeni zasempumelelweni yabuza kumshumayeli uNdlovu ongasekho emhlabeni owayephethe le ndawo nomkhokheli uMashezi ababebhekisa umsebenzi kaNkulunkulu kule ndawo yathi nina ningabaphi bayikhomba le ntaba imadlela ahlaza ngekho muntu bathi abasinaba lapho bathi babikhona nje imizi laphaya bathi abantu cha baba yikho imizi wathi yini kwathiwa le ndawo akuhlali umuntu inomoya yedunela izulu indawo yenkomo nje yakuhlala umuntu kayathi inkosi thina bashambi lapha siyakhona yebo bantwana basezulwini yebo bantwana oyashemba umuntu amasokhombile awuphikiswa umuntu ngoba bona bawona qala yayisibonile inkosi ukuthi njengoba ikhetha le ndawo bakhona bayosala bayibuke ngamehlo enyama ngoba yena namhlanje uyibuka ngamehlo omphefumulo sathi senza amalungiselelo lothando asukuma amaNazaretha asukuma ngenyawo abanomzane babekhona nomshumayeli bayenduleni bathi ayo lento ekhulunywe inkosi asihambeni sotshela induna yaphakamisela phezulu yathi phela mina ngobona ngani ngiyonithatha ngiyise emgangeni enkosini yaseMbo achithe yangasikhathi yakhulunywa le ndaba bathi Kheswa sizamele imoto sihambe siye enkosini yaphuma ngokushesha imoto yaye enkosini emgangeni lihamba nenduna yafika induna endlala udaba yathi inkosi nduna hamba wemsikela ushembelo ndawo ayikhombile bawulalele izwe limnandi sana sahlanganisa imbono yokuthi phela sihlanganisa amasende siyibanda ukuba phela inkosi ihambe iyotshela ukuthi baba le ndawo owayibona wayithanda inkosi yezwe ikwamukelile sathi sihlanganisa lawo mali wathi sathane mina ngishiyaphi ngoba ngiseduze kwendihlikiza yonke lento yahlikiza abantwana yinto kwasuka impela isimanga nesimangaliso kwasuka impi kwaphela konke lokho abantu bathutha bahamba babaleka le ndawo kwasegijima inyamazana umbuzo wami ubuza ukuthi pho kwenzeka kanjani ngoba
kwaze kwafika isikhathi sokuthi inkosi ishintshe ibhantshi kwaba yinto ephelile njengasophinde khulunywe umuntu le ndaba angazi ukuthi sekuhlala uThingo ubani wahamba wayikhuluma le ndaba enkosini uThingo ngoba wathi wezwa mahemhem selesho abanye nendunisi nomshwayele sekhona esengibona sesibuya nathi sabaleka sabuyela ezweni lakithi esikhothe sesinathi sesitshela ukuthi nathi sesiphilela savela khona kodwa okwangimangalisa ukuthi kwathi kuJulayi emzini wasebuhleni sebuhleni inkosi uThingo yavuka indaba yezwa inkosi nemeza ngomnyaka sengikhothi bekuyimuphi unyaka yathi maNazaretha ngicela ningilekelele kule mizi yami emithathu ebengifisa ukuthi athi uhulumeni ma eseqhamuka inise yakhiwe le mizi salalela ukuthi yiphi le mizi yayibisisho inkosi yathi umuzi wokuqala iThafatopo ngenza ngishaya uvalo ngoba ngazi ukuthi uThingo yayazi indaba yaseThafatopo wathi wesibili umuzi kusemkhunya wathi wesithathu kusemtuba wathi ngifisa le mizi yafika uhulumeni seyakhiwe nangempela kwaba njengezi ngoba nomuzi wakhe isipesheni into ngakaze ngiyibone ngoba namhlanje abantwana bathi senibonisa iqhakazile lembali yasezwini ngoba kwakhomba umnikazi hawu ngiphakamisa lokubonga baba ngiphakamisa lokubonga yabonga nyazi lezulu usekhulumile umama ukhuluma ngendaba yokuthi sithi siyakuthanda unyazi wethu unyazi lapha encwadini yalengcwele likhuluma nami lithi ungithanda gcina imiyalo yami inkosi yamaNazaretha noma amakhosi alokuNazaretha kuphela asifisela ukuthi masilalele senze ayekushoyo njengoba inkosi lenesineke sethu unyazi namhlanje yasipha iyalo ngemva kwemithandazo yolala leyokuvuka abafundisi bayayikhanda ngaleyo nto bakhuluma izwi elakhulunywa inkosi yathi bafundisi ngilekeleleni kelani ibandla imithetho yaleli kelani abantu imithetho yaleli bandla yasendulo njengoba yakhuluma inkosi umnikazi wabantu umqamendela amasizwa ithi eyabafika besemfuleni bengawelili babona ngomoya wayo iyabuya izotshela amanazitha emzini wasekuphakameni ithi ngibafike abantu bengawelile nabafundisi bekhona ngithe mangibuza ngithi hawu madoda ngisela kade nahamba ushaya sukumenye yathi ukhuluma lokho ingane kunjenjenje uwe yaxoshitshe yamshaya ehlweni uyabuza ukuthi iso lami langasothi nyene esikhiyeni linjani bathi babalovu wathi ngishaywe ngimfikile ngawelile uthe kunjenje mina ngaqinisa imithetho ithi inkosi masuzwa lomlando bantwana bahle basezulwini ithi-ke liyoyilanga lokuxoshwa zinkukha ukho umthetho yothanjiswa njengoba namhlanje lalishilanga lithi-ke yenzanile kwasho ubaba yaphinde inyanga ezweni nasebuhleni yathi ubaba weza wazongifundisa imithetho nelanga lantshela imithetho wathi mina ngizofundisa umuntu mina ngizophetha imbenge lahlala uThingo lathi yenzanini lokho kwashiwo umkhulu wami niyenzele kwasho baba nibenzele kakunjalo lafika unyazi lathi yenzanile kwasho ukhokho wami nomkhulu nobaba nibenzele kakunjalo kanti kushiwo kuphi ngoba kushiwo leyancwadi ethi izahlukaniseni nabezwe ngoba yini sesikhethile uthi sembathi senze mhlophe zelineni ngoba sesifanele bantwana bahlala kwesinweleni ekhaya
wangathi siyantantatha manje ithi inkosi inyanga yezulu ithi yomusa abaningi oyana wesihogweni ngoba phela ngoba njalo mnanibona ukuthi umusa ukhona bese siyajwayela thina namhlanje inkosi yamakhosi siyabonga sona sakhawuli sicela babusakhela imizi usiphoshela izifo enhlobonhlobo kwabadala nabancane phakathi kwemizi yamaNazaretha kwekhona ubuNazaretha njengoba yisho incwadi ithi akukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu bayibona imisebenzi elungile beze badumise unyaza babenza-ke ikhanya imisebenzi yethu asiswane etayele eNazaretheni ngoba lento izosikhipha ushembakanayo idemokhrasi noma intando yeningi namhlanje loNazaretha siphethe ngendlela yentando yeningi wethu uNazaretha kunjalo lesikhulele kubo sikhulelela elangeni thina imithetho siyitsheliwe kodwa namhlanje le mithetho sithi siyayivuselela kodwa siyakhumbula hayi ayisalandelwa kuthiwa into esiyenziwa sekuyisimanje okungicikayo nje mina ngizosho ubaba uma ngitholile ithuba ngizomceba ngoba inqola ngiyisebeni bese kujika igama lithi awu ushembe wonke lowo lento engidinayo ukuthi nangona mina bese kuthiwa wena ushembe ngoba ubambelela igama lakashembe udakeni ungakathi uyogeza ngani namhlanje baba kwenzeka into eziningi sithi siyakhuluma siyiphambi kwabantu bese besibuka ngokuthi sithi siyazi noma sikholwa kakhulu kodwa sivuselele sakhuliswa ngakho thina sasiphethwe emzini saphambili sasiphethwe yintombi kaKhasani mayibisi ujikelele oyiqinisile imithetho nentombazane kaZulu amakhosazana kade uqinisile imithetho namhlanje lawa amakhosazana akhona abaphathi bahlangene nengwadla ngoba lezi ngane azizwa sebekhathela abaphathi ingane zethu nathi futhi sinakekele iy'ngane ithi ingane izoqamba amange edolobheni ebesethi hawu yena lo mphathi wahlale engaganye uyahlalela nina ngiyasho namhlanje umsebenzi kaShembe ukuhluphekela ihambelane evuke entabeni eshawe ebosho madoda ngithi wenze njani mina ngilapho nje ukuthi wenze njani thina izinto zikaShembe namhlanje sebezethu khona isitayela babese sikhona ngiyacela ukuthi ayikhona abayiso lobhaso uNazaretha elebheke akusho ukuthi ngoba kwenza ingane yami bese nginalisela nje bese bethi abantu awusiyenzani ngoba ingane kaMfokweni eyenza lokho hayi akunjalo umthetho sekhona nilidla mlazana idla funuka ya ngalanga kuthina baba ngifuna ukusho intayela qala ngapha emva kwami lamakhosazi esiwaphethe awenza umshini awenza lutho ayangiza ngentayela uthi ungifakhuza usonganyelile namhlanje uNazaretha ungicike kakhulu nje ngizosho ngifuna umuntu onengiphikisa bese ngithi kulungile ngoba ngacela namhlanje baba kuneNazaretha siyethu amagama into kaShembe sesiyethu amagama ne-astorisa yona ngoba sesifanele khona ongena behleli usho ubaba yini ukuthi iNazaretha siyethu amagama khona obanyise yelobani elegama msanihleka hlekisa yelobani-ke makusho ubaba esihlabeni ewashintsha amagama ezethe izinto elungele umnikazi asenzele into kakunjalo kodwa kuphambene noShembe angazi baba ngiphakamisa ukubonga nyazi lezulu siyabonga ezweni lakithi namhlanje entabeni zaseTafelkop ayiwakhiwe umuzi idolobha lonyaza kulona lomuntu batwana bahle siyacela ukuthi inkosi yami nangelinye ilanga ngoba sihlala sona ungasilahli baba ngelanga usikhumbule nje kule ntaba nakulezinye indawo zakithi khumbule nabalelo uthulini lomhlaba ngicela umndeni wakaKheswa ngicela umndeni wakwethu kwaHadebe ngicela umndeni wasekhabo makwaChonco ngicela umndeni wasekhabo baba kanjalo ukuthi uNkulunkulu abakhumbule laba bantu abasilazi
sicela bavule imilomo bakhuluma sibabone nasebona yesini siyafisa ukubabona bakusho abafisa ukusho ngoba sibaso imizi yabo yabonga abantwana bakhe sesizwini ngibongela intombi yakwethu Sithe ngibongela ingeke enzime njalo enzipho zinyama ngokhaya esala sigolo zethu behlabo vesibheke somuntu sinjame abakohlala somthomkhulu omncane wena abakomashama mhlawumbe nganyama amaphula aphuma njalo ziphilese ngeke nikhophele ndulu ukubonga babanyazi ezulu phile baba siphile Nkosi yami egameni lonyazi ushela ngikhumbule Inkosi busisizlayo amen Jehova uzungabushiyi lokhu uphakama Jehova uzungabushiyi lokhu uphakama uzungeze wena Nkosi osihama alomale ubuzungeze wena Nkosi Ataloma Nkosi lwezulu Anazaretha amahle nami ngisukuma nokuzibongela nje ukuba khona nje la lolu valo olungiphethe ngiyalithanda ngoba uma ungesenalo uvalo othuka usweqa imgomo manje manazaretha masekuthwala lelinye abe mabili nami nje Nkosi ngifuna ukuveza uthando engithande ngalo ngingumntwana mina umgane kwangema yise kwelaba mthetho empophumeni yezulu nami sengithi ngisumele izintaba zakithi kukhulunywa ngingumntwana omncane sengisumele izintaba zakithi eziwavulela amasango ngaze ngafika lapha ingazi noma ngifanele kodwa ngokuthi lesi sikhumbuzo hlale singqongqoza kimi ukuthi lesikhumbuzo ngabona indaba enkulu ngaso angiboniswa kodwa uNkulunkulu uyangithanda ukuthi angiphe ivuso ekhuluma omunye umkhulumi khona lapha kufakazwa enyangeni yezulu isisesitezi umasho osephakameni ukhuluma ke osekhisheni ukhuluma ke ukuphakama ekusuke manazaretha amahle sikhulule khona nje asazoswa kanjani kuthini manazaretha amahle ke ningithethelele lapho ngisebuhleni ithi umphakami uthi lezi ikhumbuzo ngangikhona kuba bethi thina abantu bakwaZulu sithanda isikhumbuzo sasemkhayideni lapha inkosi sihamba isikhumbuzo semampondweni asisithandi asisihambi kodwa kuthi lo mkhulumi wakhuluma kanjalo baba wazathi wothanda ukuyihamba imizi lapho ushembe khona ukuze nawe lapho uyaxosha ubhalisa igama lakho engilosini zakuleyo mizi manazaretha amahle sebe ngathi ngihamba sengathi angisile nje nasekhanda ekhaya lami bona sengathi ngumama othanda ukuzula kodwa ngingabinandaba ngithi ngaya ngaboshwa mina ngifika kulela khaya ake bengiyeke
ngihambela Manazaretha Mahle kuthiwa ke wathi ubaba uma kwenzeka sekufika lolu suku esilihambeleyo Manazaretha Mahle ngoba sihambele usuku olodwa noma singayenza yonke imikhuba khona usuku olodwa nje uhamba wedwa kulona ungenamngane engekho futhi wesibili ishumeni lakho ishingane yakho uhamba nje wedwa noma ngabe uyathanda mama ukuhamba nawo uhambe nayo sihambela lolu suku Manazaretha Mahle ithi le ndoda yagumethe ithi hayi uthi ubaba uyodingela ilanga sekunzima ngalibona kusuku onzima Manazaretha ngase ngibona sekuyilona uShembe wathi cha kabilona sekunzima ubamba ngapha uthi uyabheka abantu bengasathathi uthi uyokuthuma ingilosi yakulomuzi mhlawumbe ongakazuye kuwona ngoba uthi hayi mina ngizoya emaphondweni noma mina ngizoya e-BBC noma mina awuhambi lapho ubaba ekhona uthi uyokuthuma ingilosi yakulomuzi mhlawumbe ongezi ungawukhamba ifike ikubheke ithi izawukuthatha ibe sikushiya kanjalo kuloko buhlungu bukangikhipheni ngingenisele ithi yokushiya kanjalo besifithi baba angimazi lo muntu uthi uhlaleke lapho usuduka ngangiswe ebuhlungwini Manazaretha Mahle ubufakazi enginawo enhliziyweni yalawo mazwi aphuma ngaleyo langa ngangiswe ebuhlungwini mina ubaba wami nomama wami uyasazi lesikhumbuzo engisona ngisuzwe ilokho nje Manazaretha ukuthi hey lesi sikhumbuzo ngasibonela abantu ababesihamba uthi ke lithe mina khuluma nje ngoba nawe nabangikhuluma nje angiphendula uthaze umele lapho bala izolo kade emile nami ngathi uma uqinisile ndodeni lapha ePulpit manje ubaba wami ngimshiye egcwele impukane umlomo ingane zimfunze nesena mama phela wakwakhe zimfuza ukudla zikushiye emlonyeni impukane zigcwala uma kunjalo ingilosi yalapha manje mayihambe emlando baba wami ngikhuluma ngingabukile ngihleli phansi ngiphendula indoda eyishumayela Manazaretha Mahle kwakuLwesine ngalolanga uthe ngolwesine wathi ebusuku ngifakazisa ukuthi Manazaretha siyazi indaba esihambelayo singahambi ngoba sinemali noma sikhona la umzi esiwuthandayo noma unomngani ngalapho sihambele ilanga elilodwa elingashintshi ngathi hamba ngengilosi yakuleli khaya uye kuloya ubaba wami ngase ngambiza ngegama wathi ngilala ebusuku sesiphumule isikhumbuzo wathi ekuseni ngoLwesihlanu wasuka kwafika induna yakithi kwaMthetho bakuthiwe inkosi yakithi kwaMthetho ngase ngiyekela sengiharazela ukuthi ngiyozwa ukuthi njani impilo kubaba yathi induna hawu kanti akuyile ndoda oyidlweni esizwe ndiyasishiya ashawubala Manazaretha Mahle ukuthi lesukusheza ekhaya kuyabasindisa abaningi ungahlabeleli ngomlomo ukuthi ubasindisile abaningi ngashawubala Manazaretha Mahle ngathi akunandaba ngimbonile kodwa ke angihlali ngahamba kwali ukuthi ngingahambi ngase ngiyahamba sengiya ekhaya ngashiya ngahamba ngokuthi khona imoto engiyithathelwe ngafika izinto zizimbi phela ubaba kanamuntu ngafana Manazaretha Mahle ukhona le ndoda le ndaba bezwa obaba bese bethi umama omdala yisaka nje lempuphu alisale kanje ebeseyeko ubaba koyesenjalo kodwa wayesebuyile uzongena la wethu wafika khona wahlala khona ngase ngifika ngithatha isilwane sengithi baba wami ngena kulendlu sengithi mama wami hlala umubele nangubaba ngiyazi ukuthi bengingasabheka kathi hlala mama wami umubele nangubaba kodwa umali engikwenzayo uyobonakala emazulwini nifikile ezulwini lahlangana ngiyobona ukuthi umntanami oseleminyaka emihlanu eshadele athole umntwana Manazaretha Mahle kwakuMasi ngo-April wahlala umntwana eswini kumkamntanami wathi mesezalwa ngathi umeluleki ngoba nayikhaseluleka ngezinto ezizwakalayo nezimnandi Manazaretha ekhabe mabili maningi lamagama ala ngaphakathi nakuwe futhi maningi osukuseni kuzwile ngekhethi inkosi yaseTheni Manike lo wasekhosini useyithathamani ushadele kayi-2
ngizophikisa wena neminyaka ewu-8 ngalokho ngizolibiza isilwane esona senza lento agule kwakhamka impunzi wakhumula ubabamkhulu uphondo empunzini wamthuka wathi kuzoba inyanga ezintathu kwaba amasonto amabili laphola ngelesithathu lencele uneminyaka ewu-8 washada ubaba eseqale uMahathir uMahathir bephuthuma omkhulu wenkosana eyinduna yesizwe endaweni ubaba uMqothu owasina nobaba mkhulu ubaba mkhulu esefikile bakubo bemthuma ebusuku bethi ukhona umuzi abangalele abantu hambani yekuwona ubaba mkhulu wafika ngolesine mhlaka-10 kuMashi losuku lolu lwasuka ekhaya likakhulu okuthiwa ukhiye elabeluku maselembopha waphela ejele bathi uBatman konke lokho sengizamile ukunikela baba kuthi ngikugudluze manje-ke njengoba sengugongolo nginjena ngiyafuna uba ngumkhumuli insimbi ngoba waphela ejele baba ubaba wakho ubombele isitimela samampondo sangena ngolesine ekhaya sithi bekufanele ukuthi kungamakhosi aqoqa abantu isithi inyanga yezulu uma seyigcotshiwe gospel ngejazi likababamkhulu lokugcoba amakhosi ithi sengiyofuna amakhosi sengihlale inyanga ezintathu le-gospel manje bazoze bangijayele kodwa ngihamba ngiyoqoqa amakhosi kodwa bangithole okhumkani ushoke umkani wendlela okhumkani uyabongifakela igqila unina wenkosi liyaphesheya kothubela thina sizalwe ubabamkhulu sacela kuyena sabamashesha lena sasina ngomsenge urhunyele ntanjeni ngikhuluma ngibonile nangikuzwile ngabazali bami uthi-ke konke kubongwa uNandi ukuthi wayiphatha kahle awulahlanga umendo wakhe wokuqala usethi-ke ubabamkhulu masekhona okhumkani bamampondo imthintile-ke lento ekhuluma inkosi unyazi lokuthi sengimenzele uMahathir ozala ubabamkhulu kanti wathi ubaba mkhulu Shembe ubaba ongizalayo uMahathir wafika egospele nodadewabo nobani bezobona igospel selithengile ubaba iplasi wayesethi kuyoba khona umuzi osenhlanzini ongaphandle komuzi ngiyabona ukuthi uyefuna umuzi kadadewabo ngokoyihamba naye katana wakhe manje-ke uthi ubaba hayi ngitshele umama Msomi uthi hayi sowenziwa kusho ukuthi-ke okhumkani ungalaphi kanye umsebenzi wakho wokubongela amakhosikazi enza indaba enkulu kangaka nomakababamkhulu okwesibili sengizobuza imibuzo emfishane bese ngihlala phansi ngoba ngumanita nje kodwa ubaba kaphelele bonke ngamagama bengena endlini kwethu basula amagula bathela amasi ngoba ubaba womgadi wenkomo zikababamkhulu
ukuthi ubani owayekhona egospel inkosi ilanga igcina ukuya kumashi akekho thina isazelo senhliziyo ukuthi wabuza ukuthi esimisani angiboni lutho kodwa sengithembele kumfowethu nithulela ingashawula yini ke nishintshe yonke sihlabelelo sikaDavide nayi magwala kangaka nathula amakhosikazi avikela ubaba egospel sokufika inja kanye nenkulumo izogcina umntwana ngoba amakhosikazi yakamsani yakaziholo inkosikazi mamphambanisela wathi sekuyafiwa amakhosikazi ajikelwe endlini kababankulu phakathi sayibamba uthole intombazane izonkonkoda ithi baba ithi ngangena bese iyakhala kanti ubabankulu uyibambe iqala lonto wawatshena amakhosikazi ambamba ayibimba lonto ngithe mina kwabanye ngibahlekisa beyisilisa nje inguzunga lezi angazi ke noma bekhona enophondo inguzunga ingangibulali kodwa bandla ngoba sajahulele ukwenzela ukhulu umsebenzi ukaTimana hey aningisize manazareth nyashanga esiphambi sike singene endlini asiqonde ukuthi uNtathu uyasibulala hawu unyawusilezulu silandelani silalela ushaka uqobo lwakhe ushaka ongenani la nisithandela ukhekhe lensizwa yoyibambela kine siwasisareni into mayitetema into engiyijabukelayo izinto azibhali emaphepheni ezinto kenizwe uhamba kambi kwabafundisa babehlupha ubabamkhulu bethi bayongikwazi emntonini ethembeli lapha ethembezinhle ukuthi bafa kanjani ningancama bakithi mangasethiwa abalise ukhona umnumzane la ukhona ozaziyo lezo ndaba esizaziyo nathi ukuthi yaphela imizi yabingana umfana ayikho eduduza abazali phile ngoba bakwela kabani ngikakhuluma kuhle ngikhuluma ngobabamkhulu ngento ehambekeleni kithi ubabamkhulu wafe kwadala bamlida wasuka bamthatha wayibukela ngoba ebona ukuthi ngizolimala sebedayisa ngami wajabulithelu 1910 ngomashi kolesine kwanikelwa iy'nkomo nembuzi ngoba wayebhekiwe ushembe ziningi igaba ezezokushembe ngamehlo zabona ngamehlo ebusuku ubaba eladini wakhuluma zakhuluma iy'nkosi zihamba naye zathi wetisha utisha nomkakho utisha lona wena oshade nawe uqomile uzojijeka umqala yothi ufike sefile ngeke ukwazi ukumthwala ube nemali ukude kakhulu ekhoseni wayethatha amalume kangobo khisimusanani uthandeni umashi angibona ukuhlekisana mina cha umlomo uvukele njengathi imali kaShembe ngeza mina izonzani sebenzani bafundisi yinika uShembe ukuthi mayefika ntshena amakhosi ukuthi akalime akube nendawo angathi nakumashi kudliwe ukudla okuthengwayo akudliwe okulinyiwe wathi ubabamkhulu ingane zakhe zidla iphalishi lombi lomusho gayiwe zidle uhululwayo bantu bakaShembe ngithandeni unyasi lesuku kutholakala ngisho kanye ngoba wathi ubabamkhulu masingabalisi ingilosi ziyajapha ngithi halala gospel kasibusiseni mzini fanele
Ngiyakhetha inkosi enkulu uNyandezwe. Khuluma emkhokhelo wasePhuzanele sengisho ngasemphotsheni. Unqobe ngiyabuka ukuthi inkosi yami ubani uzoba zintaba zakithi. Siyabonga Nkosi yeSabatha. Sibonga baba umsebenzi Thixo ingcwele. Bombela sitimela samampondo awusuke eNtabaswe. Wathi mawuphuma eNtabaswe. Wathi usendlini kadinga nosenza ngakhona. Swabonile amakhosi enqonqotha. Kulendlu kadinga nosenza ngakhona kungangeneki. Shembe bebekhona abogijima nabo. Ufisa ukwenza umsebenzi osuke eNtabaswe. Bengangeneki iJehova sasi ekusimbeni. Kodwa ke okwasezwini ukuhamba kancane. Uthe uma usungena Nkosi yeSabatha bekhona amadoda ebehlupheka. Ebefisa ungena endlu enkulu. Ahlupheka Jehova engcwele ehlupheka nawe. Uthe uma usungena Thixo. Base kukhona amanye amadoda asenzela ngoba sekulula. Bangcwele kukhulu ukuphatha imbaso. Uqabi ihlathi. Uthi uma usiqabile besethi baya kuyindawo kabamkhulu wakhe. Shembe kubonile esipini sesihlanu usungena enyukini. Usunyonyoba njengomakoti. Shembe lelo langa ngikhohlwa. Ngaphendula ngabheka ngathi bapha abantwana basendlunkulu bayabona yini. Bobathi mabefika kweyisemkhulu bebuza ukuthi Shembe esacela esathi Shembe yana endlini kadinga nosenza ngakhona uzofaka abantwana bethemthethweni ngoba siboshiwe kade sibusa ngegazi sibabulala safike saboshwa. Kwenze njani Jehova? Senyanyeka kangaka esasezwini Nkosi yeSabatha wesendlini kadinga nosenza ngakhona savinjwa ngamaqulu nje. Ngiyabona abesaba. Abadadeni bokufika. Sibatshele ukuthi hayi Shembe kadidekile noma benika indawo ubanika ngoba kufanele. Hawu wenze njani? Baba bengathanda uzembojeni. Kodwa ngithema ngiyaqalaza wathuba noza babazela isilo samabandla engena uJehova bemukelana ulikhuni maNazaretha. Bakulikhuni ngoba kusendunkulu ethi mangabe efisa nokubona uShembe kuthiwa awusilo uphekile. Ushabantu ngoba nawe Shembe bekuhlupha nje uthi mawufuna umsebenzi wakho wasezulwini abekhona lamaqulu athi Shembe uphekile. Kwenze njani Nazaretha? Enkahlele besinayo indlondo yomusa ebesiyibona isebenza phakathi kwethu kodwa siyithanda. Sithande ukubona Shembe Nazaretha. Sibona inyama okufana. Anibheki indlovu yasezulwini. Yathi ngizendli ngadinga nosenza ngakhona. Naye nyanya kangaka kwenze njani? Angisho lutho, angisho bathandeni. Thandana uShembe nezimthetho yakhe. Ngoba noShembe uthi mayebeka umthetho wakhe na ubeko wakho. uShembe weza noGcobo. Ingabona uGcobo khwali. Kodwa ngizwile Nkosi yamakhosi. Ngiluzile uThixo namakhosazana. Lathi mawuqotshiwe yathi uziboshwa. Wathanda kangaka uba siboshwa. Uboshe wena, ubushabu wakho, uboshe umkakho, niboshwe nonke ekhaya. Uba nokhipha umuntu ejele. Kanti ifanele leli ngoba ngelasezulwini laziwa umnikazi walo. Uzwathiwa igama wathi unguShumayeli, ungumkhokheli, ungumvangeli, ungumfundisi. Wafuna umfundisi balokumshilisha kwenu. Kanti ngoba ayikho nimncele. Shembe siyahlupheka Jehova. Baba. Sethembeko baba. Ngoba ubaba nobaba uyinhloko ekhaya. Asazi noma kusengobaba. Noma
wesilisa zimbili lezi zinto. Shembe ngiyabazi ukuthala kwakho Jehova kuphumelinda nto elinda lamakhosi. Bakakufuka emqondo yakho ngelinye ukuthi noma kuyinto yakho nje kwaZulu esiyahliza imbuzi zakini kodwa idaliwe izele yigazi lamakhosi esizwe. Amen bangcwele. Shembe ungasilahli noma ungafika enkosini enkulu ufike kukubi kodwa Shembe ufike uzive ngoba ufike ekhaya ufike kwenu alikho elinye kwenu eledlula umuzi wesilo noma benje musuyibeka izono zabantu bekezakho. Hayi awukwazi ukuphuka uba isigwili kanti uphila ukhosi basezulwini abakwazi baphile ngabantwana zingane zenkosi. Nawe noma usungumntwana nje wasibongo thile ulungile phela ngoba waba nebhadi umama wakho wangayo gale emakhosini asale wena nawe umntwana wasendlokolo. Siyabonga Jehova ngibongela ilinda Shembe usithwale kahle endleleni sahamba kahle Nkosi yomusa ubungathi sisuka kwaNongoma siyolundi yalula indlu ngendlela esimanga Shembe engcwele siphukesaba wena ngaphezu kwento zonke siyeke Shembe ukusaba abafundisi nabagcotshwa kodwa Nkosi sibazi sibaqonde ukuthi bayisandla sakho Shembe sokuphosa abasiyo Shembe bayaphethe izulu uma isebheke wena umfundisi ungamzondi uthi bye bye ngenhliziyo yakho ngaphakathi kodwa ubheke ukuthi inyawo zakhe zibhekephi ayiphikisani nawe Jehova ngangikhona Shembe mhlawuthi hayi ayibuyela emasisweni akuphindele emthethweni emdala kaBhombela uyabuyeleka kodwa alikaqeli izigiyeni emuva uthi bonke alifaka abanamazinyo. Shembe sikhumbule abantu bathanda babakhulu abantu bathanda baziboshwa umgcotshi uyiziboshwa kodwa umgcotshiwe uyinto ekhuluma manga awuyiboni siboshwa uyomkhokhela uthi nethempeli lami usho kaShembe unalomkhokhela lokwazi ukuthi ukhona abangabamkhokhela usibanibani nosibanibani hayi akunjalo noma ungafika egoli uma umthetho kaShembe wonakele fumusho noma ungafika kuphi bakhuluma bakuthandayo noma bengakushaya ingani umqali wendlela washaya wesabani ukushaya wena wephuma umthetho kangaka ufuna uba mkhulu ufuna uba siboshwa cha asizoni ikhulu lapha esothweni bagcotshile siziboshwa hawu bakithi Jehova ngangazi ukuthi ngiyoboshwa iganedlu enkulu ngangizethembisa bangibopha bathawu uyingane kodwa sicela usiphathe umsebenzi kaJehova kahle kahle iqiniso angivami kude eceleni ngihamba kulo ngisho namugqaleka ngikhanje uthi ngagala imbabazane yakwaDlamini engiyababa hayi angisho Shembe lokhu baba nganginikwa uwe Nkosi yesabatha ngoba wawukhuluma uthi umuntu nomuntu alibophela iqiniso engehlukana lenkanyeni Shembe sebeqalile ukuthi uzuthe sebekwazi ukufonela ingabe kanjani uShembuthe uqhubeke uthamayethi ukuzotshwa ufaliwe phezulu abasomhlathi bathi bephuma ngesabatha kuqala lokuhlangabeza ingozi enkulu baqoba abantu awungabe siyakulipha izulu Jehova Nkosi yethu sengahlebele love.
sasephakeni. Ngiyabonga Manazaretha, ngiyabonga uNkulunkulu wasephakameni ongiphe indlela namhlanje ukuthi ngibe la eTafelkop. Mina ngingumkhokheli mangcopho wakamaphumulo esontweni lasevumo okuhle lamaphumulo. Manazaretha, ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu engilobe kubantu abazoba seTafelkop ngoba ngithaka angikho mnandi. Bengazazi ukuthi ngizokwazi ukufika la ngendlela engibithaka ngayo, kodwa nje izinkulumo zikhona zeNkosi yasePhakameni. Ngisukumela ukubonga. Ngisukumela ukubonga uNkulunkulu wasePhakameni. Okokuqala ngizobonga ngizwane kudlula inkosi uThingo ngoba ngaphelelwa ithemba, ngangazi ukuthi khona okubuye kube khona kungisiza. Kodwa kwathi ngelanga inkosi ise everande ibonwa abakashembe, thina sihleli lapha yana. Ngabona into engazi noma bakhona nabanye abayibona. Ngabona kusuka inkungu epulpiti likababa. Inkungu erolekile nje usubona lobutshani obuthengelwa inkomo. Yagingqika lenkungu, yagingqika lenkungu, yagingqika lenkungu. Ngachela useduze ngoba ngathi yayibona nje lento. Wathi iphi? Ngathi buka lapha. Wathi aboni lutho. Ngathula ngangabe ngisaqhubeka. Yahamba lenkungu yaze yayofika everande. Yathi mayifika everande yangaya kubona bonke laba bantu ababe lapha kuvrande. Yaqonda kubaba, mina ubaba ngangamazi. Bengalwazi unyazi Manazaretha lingakabi ngoNkulunkulu. Yaqonda ngqo uyena ubaba. Yafika lenkungu yakhuphuka ngaye. Yaze ufika ekhanda yaphinda yehla, yaphinda yakhuphuka, yaphinda yehla. Okushuthi uNkulunkulu wenza ukukhombisa mina ukuthi ngingadideki. Kusithela inyama kodwa umphefumulo ukhona. Ngiyabonga uNkulunkulu wasePhakameni ngoba unyazi ngenzela izinto eziningi. Sengenzela izinto eziningi ngendlela eyisimanga. Luqala uye eKhenani ngake ngicela nemoto. Imoto yafuna ukuphusela nami eweni. Ngamemeza lona unyazi imoto yangaphuseka eweni yavele yama. Sasinda lapho. Ngaphindela entayweni ngonyaka olandelayo. Ngaphathwa inhliziyo kangangoba ngase ngiyitshethise ngizofa. Yangiphatha inhliziyo iminyaka emithathu. Ngahamba ngayobika enkosini unyazi kodwa ngagcina ngiyingcono. Ngaze ngahamba ngayisa uChief Albert bethi bayoyikhipha bazongifakela iwash ezolekelela yona inhliziyo. Bafika uChief Albert bafike bangayibona lento esenqabe nami shame. Manazaretha unyazi liphinde bangisiza futhi. NgoJanuary lo odlule hayi lo esiphuma khona. Ngagula, ngaphathwa isisu, ngaphalaza, ngaphelelwa amandla. Ngisasabathisa bathe lodwa, ngathathwa iambulance yangisa eMantobelo. Beshona abantu abaphuma eKhenani eMantobelo. Beshona ngempela bengadlali. Nami ngayitshela kwasasigula ukugula okufanayo, ngayitshela nami ngayikushuthi sengiyafa. Kodwa uNkulunkulu wasePhakameni nalapho futhi wangilulamisa ngoba kathi ngingalindele kwavela kwafika udokotela wathi udokotela imithi layo eMantobelo ayikho kahle. Wena kufanele uhambe uye kwezinye izibhedlela kwenze ukuthi ukwazi ukuthola ukusizakala. Lokho kwangisiza ngoba ngathi mangiya kwezinye indawo ngafike ngakuthola ukusizakala ngasinda. Noma ngasinda imithwalo yami siguduke njengomuntu ofileyo kodwa ngasinda. Ngenxa yonyazi lwezulu engalibona uNkulunkulu egcoba phambi kwami ngizwane khamba inkosi uThingo. Ngisukumela ukubonga nokuthi uNkulunkulu ungivumele ngeza lana ngoba mangezile la ngibe nomoya obuhlungu noma ngahambanga nje ikhumbuzo nezinye ngiyengikhathazeke ngoba lapha kwethu enkosini ucisho sekuphela kwami.
okusho uma bangayanga mina akekho umuntu oyindlu yakhona osuke ezile awakwethu amakhosi alahlwa ngenxa yokuphekula deshoyi nangusisi ukuphekula okwathi makufika kwahlukana umuzi sangadlelana ngisho inkomo sangadlelana lutho sasazokuthi nje mawuthintwe yiphekula usukusungcolile kodwa namhlanje na hawu sekuyinto engasasekho leyo ngicela uNkulunkulu asekuphamele ngikhumbule ngize ngifele lana ngize ngabuki zonke indaba zabantu ngize ngabuki nokukholwa kwabantu ngize ngabuki neminqwazo yabantu esontweni ukuthi usibanibani ufaka umnqwazo owodwa ngize ngemqambi igama ngithi ufaka u14 ngoba u14 awushintsha ngisho umnqwazi umunye ngicela uNkulunkulu asekuphamele ngisize ngingakwenzi lokho ngoba njengoba ngilapha nje ngiseThekwini lokugcina ngiyacela amaNazaretha uNkulunkulu esiqondise endleleni yakhe yokukholwa ungafiki usuphekilela ukuthi ufike ukhohlwa ukuthi wazonzani ngiyabonga kakhulu angalibazisi abantu baningi osibusisene kuswele khetha unyazi nezulu mama uNkulunkulu wakithi ngizokhala khale esililo sokuthanda ize kuwe mkhulu wesibosho sukele kude ngathi ngisawubona unyazi nezulu uNkulunkulu wami ongithandayo othanda noma ubani akanandaba nokona kwakho uphenge ukuthi uyohlangana lapho kohlangana khona ngisho ngoba ungangibiki into uNkulunkulu iyangenzela awazela imanga abacala basezulwini ingane yomfana wami ngizokhuluma nje ngakho qala lobo ngelayo ingane sinesikhathi sinenyanga ngazi nomnyaka kuphelile ifa mayife manje yozikhaphane ngakusasa mayife manje yozikhaphane ngakusasa sengiyakhona ngisegoli noNkulunkulu sengithina ingane ukuthi umntwana mama mayife ekuseni yozivule kusasa ntambama ukuthi hawu uNkulunkulu asehleli ngishelani ngedwa ngoba ngazi ukuthi baba mangilapha egoli ngize kuwe mkhulu wesibosho alikho enye ithembe enginalo noma ngacabangani kodwa ngikhohlwe kuwe ngase ngihayi ngizohamba mfana ngiyobikela ubaba uNyazi ngahamba ngayonyazi lezulu ngafike ngathi uNkulunkulu Nkosi yethu ngathi ngikhumbule ngiyazazi ukuthi ngumuntu onjani izomzana zingapheli enwele zami ngathi ugula umntwana ekhaya umntwana lo obongelayo uShumayela umntwana mayife manje uzophaphamela ngakusasa lokho efile ngathi mbonga uyiboni nje ifelo umntwana sinesikhathi ihlale ekhaya baba wathula nje ngoba sengathi akangizwa amakhono wathula ngaguqa nje nami ngaguqa kusengasaphaleli baguqa ngaguqa walokho eyaluzela nje ngamehlo ebuka ngapha ekhuluma nabantu kodwa wathi mayiphenduka washo kancane wathi inkosi kusise ngase ngithi amen ingcwele ngase ngayi sekuyakhona sekusho inhliziyo yami ngithi angikhothisa kayingikhothisa hayi mangithi ngiyakhona wasethi cha lokhu kunjalo kodwa uthi yini efike la yababhekona lapha ngithi ngani umntwana uthi wemama yomlokhu ubike egoli ngane ngaziphindiwe kanti ngubani umuzi ukuthi unyazi ubani makhono sigidwe yini sigidile singamoni uNkulunkulu phambili mungamona ngamuze kwabanye abambonayo abantwana basezulwini unyazi nawe ngalubona abantwana basezulwini ngalubona kuhambe ubaba walo uthingo lokakhiya ngalubona unyazi wezulu lwaphuma endlini lwaphuma nesihlangu salo esahakahaka esakanda kahuye ephethe isambulela ephethe ubhofa ephethe amahlamvu ngesephu wafakuyisa emotweni ephethwe abafundisi nayo umlisa phakathi kwakukhona indoda eyayilapha esilamawindi ibhike udidla igama lakwaphosisi ngayibona yehla isitafu indiza yaphuma ikufaka loNkulunkulu lento sesathi unkosana kodwa nabo hayi ngabonakele yaphuma yaphethizwa yaguda imoto yakhe yaphuma sifika lapha emakhosini aphoseze
noma ukhala hayi wasemshawu number 1 wasebeka ukuthi uphile isigijima kanje uthi ngala ngalelo uthi inkosi uNgcobo ithi ngavuka ekseni ngaqonda ekseni ngafika ngayibuka lento uthi ngathi wena uzokhuluma ngo-number 2 wathi gcina yathi masesholo umfundisi wayikhuluma losahamba wathi hayi ubecela ukukhuluma wathi hayi sezwelana awuzokhuluma omnye umuntu uqala ngaphandle kwami wasekhuluma esethi uthusbanani yelo zophatha sathi hamba fundi kodwa uhamba laphi nangakusolokho badasesini ngoba ngaze ngakhetha impela ngathuka ngoba ngiyangala sekhempeleni ngoba kukhona ikhasi lekhempeleni sathi masihlezi nalithatha igamu abakhokheli abahambe bangene endlini yokuthingo bafike bahlale khona sangena lapha nasezulwini ebusuku sawulinda uNkulunkulu umphefumulo wakhe noma singalungile kodwa masakhetha waphasi esahamba ngaphethe icansi nengoma ngafike nganika umama umaseko ngathi mama ithe inkosazana ngolela iqalisi kuwe iqhawule enkosini inikeze umendo uthe sesateni ubaba batasezulwini ngangasanga indawo yakhe wasekuthi ngasasa bakhona basazana umndawonsa waseyithile ababa makhola asikeleni imali ezothenga ijazi kaNkulunkulu saliyela 20 rand siphezulu eParliament ngathi hloma ngahlala sayiyela le mali basehamba sasathi bawuthela bathanda kuya bakukhona lo mshumayelo ungena sesithi ngasesezana ngiphethe impahla waphuma inkonzo yasekasisi wasephuma ungena wasethi kuthoma abana abazoyibiza hayi impahla hayi lapha khona lapha ngaphuthuma ngaphakathi waphuma unyazi lwezulu lagqoka umnazaretho ongangabafana ogulela esinweni bafika bamaphakathi wethu sakhuza ingwela bafika bamaphakathi wethu unyazi lasesibini ngathina ubaba ngathi uyimele ngiyibone ebusuku esihlahleni ngathi uye unyazi ngoba ngangamazi kahle umntwana sesibini kodwa ngangani umono kodwa nangangibona ngathi inkosana angazi ngahlangana naye bakhona engazi hayi wasesuka umbilawonsa sebethatha iy'mpahla amakhosazana sahlala la abafundisi bakithi babekho behambile abantu ebethi hayi ngosasinqalile ubaba sesiyahamba andikulahambi thina sifuna ukuphephile ukubona le mbengo kuyizwa phela yasiphuma into sesibini yaphela umnaze ogcina lapha lomncane ungaka yasethibikani sasesiyabika sabika ake ithatha into zozimgqokisa aqala ngamagaza besihlala bonke into asilalanga amakhono ngaleyo langa thina kwanze kwasasido lethu unyazi thikho abantu ngabo yabona iy'ngane lezi ungayikoshi zagijima kwaze kwasenza sesinzuki la zodika bonkazi zitho lethu unyazi esiyibhulile uNkulunkulu yobelantshiya athi uzovuka akafile kanamthathambile ngazima nazekhamati ngicela ukuthi uNkulunkulu ngiyangikhumbula le ndoda lesesikaleni ungayithathi kancane uNkulunkulu engisomkhulu iyabika lapha emzimkhulu baba ekhala ngibonakala kanjani akuzukuthi uthi ngashika ukuzohleka kwangenzeke nomphakathi mase ngidikile uthi baba bayakhona abahlala uthi baba hambule wena uma kukhona amakhosana amabili kuwe ngiyambuza nami ngisangasoli uma kukhona abakoda abakhwebabili kukhona ozala abafana kukhona ozala amantombazane ungathanda muphi kwasemini athi ngizothini mase ngithi baba ngabathanda bonke abafana ngabathanda namantombazane ngathanda wathi hayi ngiyehlukanisa kodwa wena ngabe sathe ngisho layo wathi ehlukanisa ngathi ngithatha wasethi uNkulunkulu yolokufuna amahlobo athi inkosi yethu ngathi ngicela wena uNkulunkulu kuba kube wena ozophendula lo mbuzo ngoba mina ngisifuna ngoba ngisemhlabeni wasethi inkosi ikubusise namanje ngisabhidekile makhona angazi ukuthi ngawena uphendula uthini lesondalo kuwe namanje ngiyibheka ubaba wethini konjeni ethi ngathanda muphi ozala abafana lozala amantombazane wathi ngikhetho yedwa wena ungakhetha muphi mako ngathi mina ngathanda wathi hayi wathi khetha oyedwa muthando amantombazane muthando izintombi abafana ngathi baba cha
bonke ngasothi inkosi ngikhethele wena hey ihlobo zami enkosini senonkulunkulu akasukuhlupha umuntu ophambi kwethu sengithanda noma khosikazi uma lamadoda kithi eNazaretha angamkhipha lo muntu ohluphayo noma abahluphayo ashuthela kade emnaqweni sihlale nawo senze njeba sekuphakameni ngoba siyasazi uNkulunkulu lo uhlonipha ukuvuka ibhanti uhlonipha ithile encwadi ethiwa vuka endlini yakho isho ithi singavusa abantu engathi uNkulunkulu lo asimthande sizokuthanda uNkulunkulu namhlanje uzozala umusha umntwana umusha emzini omkhulu kangaka sizokhunga umntwana nakuthanda simkhulu namhlanje sizomkhulu umntwana uzele umntwana uzala inkosikazi bese kusuka amadoda siletha umntwana mthomfana nantina yinga asiphatha yamazi yamuntu masengifika nginyanga nasengiyabuya endabeni sengithi baba ekhaya khagula ingane uNkulunkulu yena nabona kude wathena kuyiphethwe yini ngakho bakuthiwa iphethwe ngisasi anasasebuseni namasasise eNazaretha lapha ekadinhlokho wasethuba iphethwe yini ngathola kuyiphuma igazi emakhaleni wasengithina abagcwale ngane bala eyakhona la ekhaya yakho wasethi zalo baba wasengimkhokhile ubaba wabo wasenyuka ubaba wabo wasethi baba hawu lowo ayekhona hamba le ngane iselethe emezitha ngathi hawu ngathi baba ngathi angazi lapho nganendlela yakhona angiyazi ngathina ngazi wena wasethula ubaba ngathi ngazi wena Nkulunkulu ngathi engane ngoliki ngathisa akazi nesisu sakhe akazi ngijiteti akazi lutho mina ngazi wena laleka kodwa yona wemathumba akho ngizobikela wena wasethula sethi inkosi ikusisa ngithatha amanzi amafutha unazi isilwana awufuna ukukhuluma noNkulunkulu wakho hayi ngisabile ukukhuluma kubaba uwesabani ngoyinda ukuyithanda kangaka ngazophuma lapha ndihambe ukhuluma hayi nangami nakwakuthuthumela indaba zegoli ubekhuluma zonke indaba wathi khuluma ezabami nezindabeni ikhuluma abantwana basesizweni yabonga uNkulunkulu wakithi yakuthanda yazi lezulu ngicela ungibheke ungithande noma ngiyamacala ungibosele bonke abantu abambambele engubeni emhlophe ngaphathi bangahambe gwegweza kuphe nangu uNkulunkulu munye usekuhleni kuphela awekho uNkulunkulu ngekuthole ndawo usekuhleni uJehova usekuhleni Nkosi yethu simahake Ngatushembe, uTunkulunkulu wasebuseni, ngatushemba namakhosi
uNkulunkulu ngoba uze ebengabaleka phakathi kwenu ubani ongasala ubani ongasala ngoba kuthethe ukuhamba inyanga ezikwathabula noma ubani kwathiwa sesizophatha uphatha ubani bona ngathina ngohlala ekhaya ngekuthathe bafundise qinani bantwana basesibili qinani phambi kaNkulunkulu ngikhavuma naye ukwadlala abantu niphumelani naye ngoba nathi abantu siwathola kini nani bavakeli nani bashumayeli nani bakhokheli thina basinenkani ngapha siyingokodwa siyingunkulu thina ngiyacela-ke bantwana basesibili ukuthi konke lokhu esengukhulule phambi kaNkulunkulu mangolilangithethelele kodwa ngizocela baba ngicela ukuphila ngicela ukumela ey'theni zakho lezi ezithukayo mangengazi ngifakile noma nenze ngiyawuphatha osipho sisenizwini ngawuphatha mnumesi engishiye ningo ilesha ubaba Sele lo okhulumayo inovalo nolokuzisho ngoba ngicabanga ukuthi inkosi umuntu mesezishilo mayibhedile siyamazi ukuthi wakephi kodwa-ke nje lona kufanele ngisho ngoba phela abantu bayasho bacela uma ngithi mina wakamnyama la engonyameni ngiyabonga uNkulunkulu namhlanje ngivumele nami ngaze ngafika kulo mbhobho hayi kona ngoba ngingafiki ngoba ngisengivinjile ngiyesaba bangcwele ngumuntu osabayo basabayo abantu kodwa ngiyambonga uNkulunkulu namhlanje ngoba ungidudulile ngafika ngithi angibonge ngibabaze indaba kaShembe bangcwele ngiyalibabaza unyazi lezulu phakathi kwethu uManazaretha into elangenzela yona ngomunye unyaka mangaphosisi ngithi 2012 la sathi sisenzini nasekuseni ngene umhlangano nje ebuhleni kuJulayi kwase kufona ingane yami phela kwayo nje khona enginayo badlula babili ngangithola abantwana abathathu phakathi komnyaka basebedlula bamnyamayo kwasala yena yedwa kodwa wangifonela ngisedodweni wathi ma ukephi ngathi ngisendlini wathi nobani athi nengane wathi ma ngicela ukuphumela eceleni wedwa ngalowo nyaka kwathi uJuni unemoto eyayisebenza la ezweni lakithi eNgonyameni station wathi ngoJuni wasethi hayi ma ngoba nginesikhala ngale cela ukuthi ngihambe ngiyosebenza khona ngiyayibonga indaba kaShembe bangcwele ngoba usebenza emfihlakalweni ungazi ukuthi kwenzekani
Hayi ngase ngihamba sengiyefuna indawo la ngizoba khona ngedwa ngizwe ukuthi ngase ngimbaza sengifonela ma uzwile ukuthi usibanibani ududuliwe na kade bengizwanga yaqala ukuzwa wasethi njengoba iduduliwe usibanibani sitshelwe omunye ukuthi sibaliwe sibathathu kuthiwa uyilo seduduliwe nami nenye ingane ezalwa indodakazi kaMnyata bekwenze njani na wathi angazi ngase ngibonga nje ukuthi uNkulunkulu ngoba umkhiphile wangaba khona kule ndawo ukuthi mhlawumbe ngabe naye sebemthathile ingaba nako lokho kudabuka engazi kufanele ngenze njani kodwa ngathi mangiphinde edokodweni ngase ngicabanga ukuthi kodwa Nkosi yami alikho elinye ihawu esingavula ngalo bangcwele ngaphandle kaShembe ngalibona uyazi ngalolo suku ukuthi ukhona uNkulunkulu phakathi kwethu bangcwele ngiyazibongela ukusala phakathi komuzwa sebuhleni ngoba ukusala kwethu kwasenzela izinto ezinkulu ngazinda ngenhliziyo ukuthi ngizokwenza kanjani ngase ngimbiza ngathi foza siyazini ngoba alikho elinye ihawu esingavela ngalo bangcwele nangempela wasefika sasesihamba naye basho inkosi ayiphumile kuphume imbenge kusethempelini safika kubashumayeli ngayidlala indaba ukuthi kunje ngihamba ngendaba ukuthi ngicela ningibikele uNkulunkulu angivikele lo mntwana phela kwakhe omunye ngithembele kuye bangcwele uNkulunkulu wawenza umusa wasethi omunye umshumayeli cha hamba mkhokheli kulungile umntwana kasale sizothi uma sesiphinde phakathi bese sangena naye abe sefike senidlala udaba uNkulunkulu wethu bangcwele nangempela kwabanjalo ngathi ngimbona wesefika endlini sephethe amafutha namanzi ithe inkosi lamanzi angochela ngawo ngidle amafutha ngiwagcobe ngeke bangibone laba abafuna ukudubula ngempela kwabanjalo bangcwele ngishiya nje indaba kancane kwathi makudlulisa batha ehambile lo ududu lekuqala wasefika lo mfana wentombazane ezosonda esontweni lokuqala kuJulayi hayi basebekhuluma bona ngokubonana kwabo cha sibanibani asingayi emlindelweni kaSibanibani ngoba bazosilinda khona kusho ukuthi ungane yasithatha ngokuthi ngoba kuseyisemini mhlawumbe bangakabi khona yasuka nje lapho ethempelini yasigoduka mayifika ekhaya yayihamba nodadewabo yasimbeka endlini yasiphuma sithi saphuthuma khona kulo mngane wabo oseduduliwe ngiyasaba nje nokumusho ukuthi sibongobani kodwa kona sengimusho kwakuyi indoda kaSozaba eyayiphethe estation yasihamba lengane yathi mayithi ngetuni nemarobotini esitophini ithi mayingene kahle emgwaqweni basebeyidubula akuphelanga neminithi nje engakanani wangifonela wathi mawusefile uNkululeko hawu kanjalo nje sasingakayo unyazini bangcwele ngisathe njalo kuvala ingane yesibili sasesihamba senyazini yafika lathi unyazilele ufe mntanami ngeke basakuthola sebenzisa lamafutha namanzi idala ngizobonga nje uNkulunkulu entangenzela yona ngoba namhlanje lengane ikhona bangcwele uShembe wayivikela ngendlela esimanga kwakuye ukuthi makwenzeka lapha la iqashe khona bathi mesebemzwile ukuthi usendaweni ethile kube sokufika into kuyena ukuthi angisuke la abe sesuku uyozwa sesukile ukuthi basale bafika bezombeka ngoba sebezwile ukuthi ulephi ngiyalibabaza unyazi lesuku ngiyalibabaza unyazi sihlale naleso sunkunya kuyisimangaliso singazi sizothini ngicela nje ngomthandazo ngake ngithi noma ngifisa ukuyonikela ngiyobika uyazi inkosi kodwa ngingazi ukuthi ngizoyichaza ngithini indaba kodwa ngake ngikhuluma emalini yami ngibe sengifike sengiyinikela
ukuthi inkosi ngibone ukuthi ngikho usize ngilona. Kodwa ushembe wami wayivikela lengane, wawuvikela umuzi osemanyandweni. Ngiyacela uNkulunkulu awuvikele njalo. Ngibonge bangcwele ngithi cha ngibonge noma ngingazolula kade. Ngibonge nje uNkulunkulu angisiza phakathi komzamnyando. Nalengane kokuphela kwayo kodwa wangipha umfazi phakathi kwekhaya. Ngihlele ingane yomuntu kuhle. Noma ingabe ingane yami iyabheda khona la ibheda khona kodwa kunesibindi. Ngiyacela uNkulunkulu amphe njalo leso sibindi sihlale sikhona bangcwele kuze wakhiwe lwami zomnyando. Ngiyabonga iNkosini yamaNazaretha, iNkosi uMsindisi. Ukufakaza uhle esiphiwe abakhokheli, inkosi zibabusise. Sizovala inkonzo yethu yamanje nesihlabelelo sekhulu 52 152. Ucela umshumayelo ngubo wasemthonjeni inkosi imbusise aswale isihlabelelo inkosi imbusise. Inkosi uSuphama wangcwele.